Prva stvar koju sam napravila nakon ovog osmijeha, poslikala sam se i poslala svima. Za Arena Dental saznala sam preko prijateljice, točnije kume. Vidjela sam na njoj prekrasni osmijeh i pitala sam je je li nešto radila sa zubima. Rekla je da je posjetila Arena Dental, da je radila zube. I odlučila sam zapravo malo zguglati. Otišla na Google, recenzije sam pročitala, pogledala one slike prije poslije, dopalo mi se. Nazvala sam, nisam sigurna da sam nazvala, sam poslala onu poruku, zakazala termin za prve konzultacije kod doktora Lukasa. Kliknuli smo iskreno na prvu i odlučila sam ajmo probati. Odlučila sam se, odnosno u konzultaciji sa doktorom Lukasom, radili smo krunice na gornjoj i donjoj čeljusti. Mogu reći da u 4 dolaska sve bilo gotovo uz neke pripremne radnje prije, ali eto, brzo, efikasno i odlično. Moram priznati da sam oduševljena novim osmijehom. Prije sam skrivala osmijeh, nisam se smijala, a sad mi kolege na poslu i moji obitelji, prijatelji govore da se non stop smijem, čak im idem na živce. Evo, moj život je veseliji, vedriji, puno više se smijem i to je to. Po to sam došla, to sam dobila u Arena Dentalu. Pa svima bih preporučila dolazak u Arena Dental jer svi su izrazito profesionalni, odlični. Znači, nakon prvog pregleda dr. Lukasa i Gabi pomogli su mi prebroditi strah od zubara. S obzirom da sam imala problem smijanja i problem zapravo sa izgledom svojih zubi, oni su me usmjerili što napraviti, kako poboljšati moje samopouzdanje. Odlučili smo se za taj rad. I pri svakom dolasku mogu pohvaliti cure na recepciji, znači doktora posebno i asistenticu Gabi. Bili su stvarno profesionalni, stručni, u svakom pogledu odlični. Evo, svaka preporuka, mislim da moj osmijeh govori sve.